Ener malaken yam kana diala kontin barwani lingwa seme kanwaro 9 TV channel. Abia kamal. Te kon ga jomi bi kon lingwa seme ke kwi Dr. Riek Machar ka do badan en yan je keje. Ate ga jomi chalat magoro de nywaka yakel. Jen chane ga chaka konti ka gwase danen go. Angu. Miloka ha kenyer ka ha ka gwain ka kaje. Akir ma yadit. Angu milokir ma yadida. Bana jome bana jalinkel anda manduni chankos nyak malya nongroi no gwaseme kanwar online TV channel bana duptin konen inshallah ta Dr. Riek Machar bana kelin gwaseme ne dera ro de tej bakaro ade no ngu miloke Dr. Riek Machar ke me yadit ko tega don wan long to lat karo dien to goro dera andera te kangiten tong wan long to goro de kon kangach ka ba ne ti ko ken de konen wo nuer tungwan tama tene de charo wo chen wo chikan chung kel ka Dr. Riek Machar de ran de te ka chong ka chiran ba che de te ka chong ko jin mi temi chiluk ba Dr. Riek Machar de ni jen dindo angu mi nyer ka Dr. Riek Machar akim ma yadit ban jelin ka jana mene Dr. Riek Machar jen che de ni ko kon tich ka chankel jom shalat gwaseme a jana nene angu rewi ka so Sudan ladje anetin kon tela kwartin tika kel ki siasin eno Ramadan da korla katuk katel ram shi duo badan to kore ke jete ram chi jamalat kene diala to nerun ngum lalar kenono ngai kone Dr. Riek Machar la ja goin ngene chiang a duo badan goin ke je ngu de kon linga jen lere mani meluke Dr. Riek Machar ngu bana kulo waka do badan en la jene kaje kila koro da tu kaje chirge mechi talk ke 1991 mechi talk ke 2013 mechi talk ke 2016 ke mechi talk antame ke 2025 me bantin dialan kone sharan lat bana kamelinkel mika togo lo de Dr. Riek Machar de te gdwertin ka jo mashalat gwaseme megorno benwa ka yakel Dr. Riek Machar ajaram cha gujeno ejene jaram dana yarmal ke longmal dundo kan na wore de ketin kon lade teram shi analysis jalat kene diale ko kien tin yer ka Dr. Machar ke logo jeno de Dr. Machar dere la kwar ki dere wo wonyam ko bala do jene jaram dan la rebellion la ja tuge la de jegla ka tuge but in fact the kolar no Dr. Machar innocent at some point dundo jena kwar ka kwar diala kan no ko wide anyok jenle la nuer kan nuer ke jeno e wa ken widien la bume e doren ko ken ko nuer chem je ke gorno dara to kaje ke gor dara to gara den dio la kona ngaje no nuere minte kon mi ken jegla kari ne yurten bi ken lok gira momon loken ji kotoria loken jang loken ted ene dormiten wana ka chade la de je ka jalap ko gwase dan la woken kor me kan kan tar kan konti ko la kana guje no ne ti ka damane ko so tine de palo ken de kanak chan jo me chan jameling Dr. Riek Machar chaje gwanyen ojen e Ramadan longmal alo awajen la kola to ka jo mashalat gwasame ano chi Dr. Riek Machar che jore che jitup ler na duop komandan en lokaje ki men yer kaje men yam awajen la tok la jalade tok la tok ler na rewde awajen no kaje eneke nere kono gor kaje ene dor nogo Dr. Riek Machar moro dien awajen no kaje enwer community dong man dong wuni god ene ram mo tre nuari ngaje shio Dr. Riek Machar kan nogo Dr. Riek Machar ngondien gwasame ne te ngondol ken ke Dr. Riek Machar no be power be jakan mi choro de chung ken self ke me yadit dol kir me yadide no Riek Machar mo we were kumeka abala kwer which kire eno ba power ba jakan so na mone jaga kir me yadit ko ba dwal kanga ke Dr. Riek Machar Dr. Riek Machar wajan che corruption che janok ram mo che corrupt mele ti chodian lot wana mo nyer ke jaga Dr. Riek Machar
shirga machan ling gwasame tungwan chaka nokwi Dr. Machar no Dr. Machar ramijek. But in reality, arami mo menogo de na tekamal de widara gwa. Wajen chaja luanko medong de ngede ki chare de jager and 18 koning gurgi jeno de ka wije kan yar chiga wi South Sudan. Wana me kel me loka ka jelong. Ko medong chukung wede na kwal ki de te de jagde lat baga jogo shejan which done a young country mugo development and yen which de chare lat de dul gore lat de dul wal de galat de tin dialan kon tin chitere we dan tin te winten koken what we fight for chitke o de we der te kel de we der agwa de bod de joj wa de alti chak gorte ka tana to gor ken o de kan power de kan consolidate de ka power de kan ka bum ta je gor no te ram de benefit but them ka kwiko akenene we struggle for this. So for that very reason chine gor no de nei to mo te kan lat te kan wodor kan koter ka jalap chine gor no de ne ka ladeka. So that's why you see Kir Mayadit kwanyene top ngade all ala kwarte walte te ka SPL kan kwenye montamo kwanya ga maninya ken lo kan de counter wech a look de ko betene to ko kente be benefit jeneti aka kon mit aka kon lit kon ken sham and then mete ga doron ba jega ne ko ken bala waje ka kora. Kir Mayadit de jene shejan we go democracy we go unity we go jeno dar tekamal nan me dana ci toke 20 ke 1991 kan gwani kan kume me roike wude shalka me Dr. John Garang de Mabur. Dr. John Garang de Mabur ramkel muguro dara which Sudan kelu dara jarwa chaguro dara which andan en kwala cholo so Sudan en walle en o dara jagor ci jen god dan gore. Dr. Machar ajene en gore jeno South Sudan ba jek jen kwala cholo self determination mi shaw karwa ni ka dia la ni shang jen South Sudan ba yik chong ala jen Kir Mayadit didn't know can wudi shalka me Dr. John Garang de Mabur. Of course Kir te pin Dr. John Garang de Mabur shang me dan te ke ter by the way jang dan rote ke ter Kir kenanga ken John Garang de Mabur dio je mangi story den dere ngaj te ke ter gode dan jang karudien chairman but in war but ke ter karudien nyer karudien the same thing happened also from Dinka Kejang. So man to genene Dr. Machar ke 1991 me shika gwach kene wudi shalka me John Garang de Mabur you know chu jen 1991 na mona jen ku yele ngano si korye tuok chane rwan chaga na kre bor ko kore dane chi tuok and when mo chu Dr. Machar kene General Simon Gadu jwal chu madan when mo rai na mrai kona tema Simon Gadu jwal jera ma nyerke long a jang mrai kona akana gwa de dane nyi natin chi Simon Gadu jwal cha participate long ko te pin Dr. Riek Machar ka chiga yu tekel ko chiga ren ling wat bat chiga madan when mo ne ko cha kam nuari kananga kana jang ngwa sedan ko chi jang yo le gor kana bugin wer kana nak gwa chu kor yu tok dia je te mi shanga awa ke 1984 or 1985 1983 dia je na gwa sedan ku karodian la mad gwa skel ana bu kor bu ko bu to ke 1991 te ga jom cha la de shekel ajana gwa sedan metina re kwere me kana de jaru ne dial te konte te de ka dial kanware jang pai ka kwere shi ne dial jang pai ko kone te konete kwere ka ngane kanware gwa na mo history for another day ban mangur kono jene gwa to me men chalat ka kwi Dr. Machar 1991 ti Dr. Machar to go mo to go nga to go John Garang de Mabur ajane o gor jeno bnawo ka jalap Dr. Machar no bna yik chong ala South Sudanese ba gor kum South Sudan but no more chegwache no chana ben 2013 me to kor kam Kir Mayadit kene Dr. John Garang de Mabur Dr. Machar ajanan baro de chung la kwer chalo ko Kir no mo Kir shedwal ajanan Dr. Machar mu wewo baro de chung alo ba kunka na mo be togo no be kwer be kan ka be par be janang so Kir Mayadit chetede chedwal che gorno chikaren billing kene Dr. Machar ajan do be dane to kor ga je ke 2013
no shu chwa na itu ngwa yu nak ka do be dane ken Dr. Machar ken jigu no dong mede ko de jeno ko nge jen go which pa ejek pa independent pa ejek dong de ne dialde kan goro ba ramimo la mid democrat leader de chu kwan mede ne dialde ka par do no ken kirma yadi kan jago no kon wenamo chu ma chu yot jen do be dan ci ko to ko ja 2015 me ci korsha korar chwa mal nyogo queen me Dr. Machar chelo bare wiki juba ngai kon me dane ci tok chukir yadi ke 2016 chukur yo nyong mutu ko je ati Dr. Machar tere wiki juba ke de dem kor jendang jok I mean den mi kidiru ku dang jok 1300 soldiers tej la yes pelayo te chore wich ka male dane salat je garno bala slet bara wena mo chikir yadi che gonu be Dr. Machar be jenak chu Dr. Machar chu len chu apelano ambe kon yo gwaze me ke 2020 5 okay 2018 chamal nyo tani chukule nyo lo jay wuch ko history o chana tan chana ling so ke 2025 to kontine jabu togo no chukule toga nasar mu ko lingan tama ano cha Dr. Machar cha je yen kaja ne de nyen e kuma kirm yadit kan nuare SSPDF kan nuar wayame anga togo mo ke de ni kirm yadit cha jo kire ne ko wike wik nasar but che look jenen no akire no akada re wuch ena mo cha Dr. Machar cha go ngaje en go aje Ramadan en tokur how ko ne ti kan wore da agenda to gona so na many a plan mashara la ka kirma yadit runan tan wan look and Dr. Machar for no reason Dr. Machar jana kwar mala da pelpin kana kurmu to kenyam me ramu ci ko to kenyam by the way dio je kirma yadit che de te katama kirma yadit che liu already but kana kurmu to ajana ne la kirla kur to kenyam yob Dr. Machar bokul len ngum la len ka Dr. Machar o Dr. Machar ne de kona te kel ke je ne de bom cigan goro yer kan kuma South Sudan medan ke 2013 me wadde juba de je kapto jogo no du nan ci kon len ku let ko no o bana democratic wej ban jele la democratic bene de albuka par bana mo chwa chu lo ko jen kirme ya en Dr. Machar en wore kane a wuja dake so gwado money she metot you to ko cha Dr. Machar cha je benget so jo me janana gore de nywa ya kel ke kwi Dr. Machar lukaje ka do mi mo shajen so jen jo dan en gore de nywa ya kel ban yo jegmro dien mi jiram jedit ka nor online tv channel gore jen go deri lere me de nywa ne de ko kenen walle shenga jen dangre baro pay baro ron kina dangre wi jen dangre wi de abana tekamal betemal bye bye